Nay kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, May. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung, May. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Ket ita! Adtoy ti sabali pa pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. No ti danom ket naulimag, namnamaem anaunag. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Ay na, nagpintas mo tanday tabag mo, Danica. Ay, madlaw ang inginaan. Siyempre, talaga ang nginginaan daytoy abag. Nangina ti gatang ko iti daytoy. Ay na, imbag ka pa eh. Takerim, ti gumatang iti signature nga arwaten. Of course! Jakmot kaya ti asi-asing arwaton, Iti daytoy a kinapintas ko, agusarak iti saan a branded. Ay na, uray awan mo't Ay na, makapaapal ka talaga, girl. Si Kamot, dinakman apalan, ta branded mo't day ta suot mo ita, o taam. Dahito ilaeng. Saan nakaskan ka? Dandani amin nga uzaram iti inaldaw. Ay na, branded si ka. Well, kastala ti biyag, klaro. Ay, talaga nga apalan ka. Sika talaga. Kat, day tangay sumungad. Apalam ka di. Ha? Ay, when? Apalak. Agam tila ang kinapintas na ti apalak. Kaya't mo asawan, di mo kaya ti suot na? Kasi baga kon, tila kinapintas ni Mayumi ti apalak. Saan ko nga apalan dagiti kawas kan arwaten na? Mas apalak dagiti kawas kan arwaten, Danica. Mayumi, lunch break ay. O may ka, tayong tamanganay. Sige lang, Rudy. Nagbalo na. Kasta ka day. Wan, iso asaan ako na amapan iji kantin. Tinasaya at orayan nak nga rodbeet. Inak la gumatang iti kan nagkijay kantin. Tagsubliak ditaw. Aglang-lang taman namangan. Mabannog kan Idinto tanumangan ka iji kantin, nanamay kapay. Ha? Awanan niya man na, Mayumi. Basta orayan nak ditaw. Inakbiit gumatang iti kan nagkijay kantin. Tagsubliak ditaw. Aglang-lang ta amangal daw. Klaro, kita am ni Rudy. Anya ka mata? Claire, kung namit, nagalas ti Klaro nga awag mo kanya. Sige man laangan, Claire no Claire. Kita am ni Rudy. Abay, aya. Sigurado ang makilanglang manan amangan iti kaopisinaan tayo akas la muchacha no kawas. Ni Mayumi ti kuna. Katuan, sigurado ngamin ang nagbalon manan day ang Mayumi. Katmangan manan iji table na. Sa bagay, husto ka. Ay na, agpadpadala ang darudi kanday ang Mayumi. Agpadada ang marigrikat. Ang nakikita ti Kudil ni Mayumi. Ay na, nagkinisi ka. Kasla Kudil ti baknang. Anya abak nang? Kasano kumamat nga agbalin abak nang ti kasi a klase ti tao ngay? Kasla nis-nis ti kawas na. Sa bagay, ang saan tayo asigurado, sis. Narigat nga ipapantay latan, amarigrigat ni Mayumi. Ano ti amom? Amangan na baknang met, taapay akas ti Kudil na. Kutis mayaman, ako nada iti Tagalog. Ay sos, saan anabak ng dayjay? Makitam adanda ni saan nga agsao, no dimon kasarita. Tatiga po na, mabain. Oy, Danica, di mo liplipatan ti pagsasao ako nana. No ti danom ket naulimak, namnamaem anaunag. Ay, adula amin. Diyak lamama, tingada na saya at nga ilimlimod da dya Mayumi.
Naalas apalimod ata iso, mamati akpay. Daytoy ka di tay birbiro ka mabado manak ka. Ne, apay akastamot ton tila nga dayta akawas ko, nanang. Inlabak, tanagrugit mo't ngamin. Anya! Inlabayo dayti branded akawas ko. Katwan, ata namurngam kat nga rodan. Ay, anya kayo mutan. Agpakalain kayo amang ilabay ti kawas ko, adi yung manladamagan no, kaya't kung ipalaba ka na kayo, ano saan? Ha, Kitaan nyo man tila nga na. Kaslamot dun saan ang nalabaan? Kasla na murmur sang mat. ay saan mo't anak ko. Anya saan? Ay, makapasurun kayo. Kapag padayo lang di katrabahuak asan ang matagtagare, gaputa ibain na ti kinamarigrigat na. Ay, anak ko. Inton maminsan, saan nyo apakibiyangan alabaan ti badok, ah? Amuyo lang arudon nga agpapalondri, ah? Ngam nakibiyangan nyo ket din alinabaan ti kaus ko. Ay, makapasurun kayo talaga. Umadanin ti kasangay mo, Mayumi. Anya nga umadanin. Inton umay abulan pa'y laeng. Katwin, umadani mo ten. Sika ka talaga, Rudy. Apay ay apad padaanam ti kasangay ko. When agsaro ti kasangay yo kinidan ni ka opisinaan tayaw, san aya? Talo lang nga aldaw, kalpasan ti kasangay mo. Isumat ti kasangay na. Ha? Ay, win nga agpaisoan niya. Apay no, ag-double celebration tayong tulangan dito office. Ay, Jack kaya ti agsaong may papan iti dayta, Rudy. Ngamin, Jack amo, no anya ti panggap ni Danica iti kasangay na. Padasek to man adamagin no niya ti plano na. Tano man nugot, di oray paggidanin tayon ti selebrasyon ti kasangayaw. Maminpinsan taon ti selebrasyon. Apay analiday ka ba kay? Anat mapaspasamak kang ka. Naunag ti panagsunaay mo Apay aya. Jak ngamin malipatan, ti sinasa unidaan ni ka nga anak ta, idirabi eh. Apay ngamin aya, anya timbagana kun ka. Saan ko kano apakibiyangan, nagiti branded, akawis na. Ay, oo na yun ni Dani ka nga anak ta. Apay aya akas di nga agsasao. Ay, jak man amula kay. Adapay apaglading itak. Iso ti pa nagpampamarang na abak nang, iji pagtrabahuan na. Pag kunamat. Ay, di mo ay madlaw lakay. Basta no pumanaw dito'y balay, nakapuspustura. Pagparangan na nga isokit baknang. Kansan lang aday talakay. Adda ket ti pangikomkomparan na kanya kung nakatrabahuan na. Jak amo ano apa nga ikomkompara na kanyak day di tao. Anya ngay nga raw. Kastala ti biyag bakay. May tapadasok to ang kasarita ni Dani ka nga anak ta. Ay saan? Diyak kaya ti makigidan iti selebrasyon ka ni Mayumi. Ag-celebrarak iti bukod ko. Kabalak mo ti gastos Si Kamay, jak mo't ibagbaga saan mo akabailan taggastos. Ising-singasing ko lang. Ay basta, siyak, ag-celebrate ak iti restaurant. Ijay ti venue ti kasangay ko. Kat maawis kayo amin nakaopisinaak. Amin kayo akatrabahuak. Ha? Agpaiso? Danica? Maawis kami? Wan Rudy, amin kayo akaopisinaak kat maawis. Iti may sa restaurant ti pangiselebrarak iti kasangay ko. Kita at manlaan, no saan amabainan ni Mayumi apaman amakita na no kasano kabongga ti kasangay ko. Claire? Ay na, si kakit dimot. Apay aya, makipinpinalyagan ka kin ni Mayumi. Agsipot ta kayat ko apanagnakankan ka. Abidot ti atap mo nga amangan no nabak nang dayja Mayumi. Gaputa na kinis ti kudil na. Aro? Dayta ti agpaiso. Panagnakakan kang agpaiso ti atap ko. Agdadata mo ta makita iti lang akan panagkaw-kawas na.
Marigrigat dayjay. Ay na, saan ka ngagsigsigurado? Imbagak matankan ka, no ti danom ket naulimek, namnamaem ana uneg. O, anya ti ammom, ang mga no di nalakayat nga ipasindayag nga adagayam kabailan na. Ay na, itapay laang, ibagbagakon kan ka. Mabainan ka laang, klaro. Aday ka manen, klaro ko namanen. Claire ko na. Ay saan? Klaro, tiyawag ko kan ka. Awagan ka laang iti Claire. No mapanagnagkam, abidot ti panang ipapan ko amarigrigat laang dayjay amayumi. Oh, apay ngagmay sa ka dito kantin amang mangan Rudy. Ha? Awan ngamin ni Mayumi akadwak. Nakalibita. Nadakit kayo mat, kini mayumian niya. Ay katuan agkabadungalan kami. Oh, di ado ti amon maipapantin ko na. I mean, maipapan iti kinataon na. Ha? Anya ti kahit mo asawain? Di kayat ko sa wen. Ang mga no amom, no anya ti background na. Ha? Nalimod ni Mayumi. Saan niya agsasao, may papaniti kinatao na. Ngam ti sigurado nga mok, nasingpat, kan simple laeng nga tao ni Mayumi. Di met umadanin ti kasangay na. Katuan, ibagbagag nga rod kan kwa na, nga awisin na tayo mat ijibalay da. Ay, mayat dayta, Rudy. Saan tayo pa nga amon, no sa dino ti balay da? Mabain ka no, mate. Oy, anya kumaga po ang mabain. Bayam man, tasyak to ti makisarita kan kwa na. Alukuyot nga awisin na tayo ikibalay da. Anya man ang tibagayo ayan nanang. Umadanin ti kasangay mo, anak ko. Kayat mo, taagluto ak, tawisam dagiti katrabaho. Ay saan? Jack agawis ti umay diti balay. Ha? Ag-celebrate ak to iti may sa restaurant no kasangay ko. Ngam pa nga asiyo ta saan kayo nga umay? Anak ko. Jack kayat ti may babain. Jack kayat makita da kayo dagiti katrabahuak. Iso asaan kayon to amapmapan. O anya, mayat ka, Mayumi. Awisin na kami ikibalayo, inton kasangay mo. Nakababain samot. Anya, kalaki din aya. Awan ti rumba nga pagbain na. O, anya, mayat ka na. Umanugot ka. O sige, ngam paspasensyaan yun ton di balay mi Kanoan niya ti maisaganak. Awan anya man na. Basta sure daytan, Amin tayo nga kakatrabahuan. Mapan. O sige, maawis kayo amin. Anya ngay nga raw. Kastala ti biyag ko nakmanan. Baybay amon no kasta ti desisyon na. Nadnadlaw nga ibain na tanida ni Kalakay. Ang nukas ti pakaragsakan na, anya nga rod ngay. Kasi itinako namon lakay, kasta latibiyag. Una, basta suportahan talatan ni Danica. Saan amabalain abaybay anta? Sigurado ka, asaan ang nag-back out ni Mayumi? Awisan na tayo, matidya balay da. Ay na, nalpasan ti saritaan mi, girl. Kan pa nagkita ken ko na. Ket amon atong palen, no anya tinapagsaritaan. Isa sigurado, asaan nga back out day jay. Good. Itamat lang arod, at dai anunsyo. Ano tikat mo sa wan? Mabitla nga, dumag ka. Everyone, please lend me your ears. Ay, At dala ang announcement ko. Mabitla ang daytoy. Inton kasangay ko, maawis kayo amin iti restaurant dita sa ti office, ha? Dita ngamin ti pag-celebrate ta. Namnamaon kay to amin adumar ay ti kasangay ko, kakadwa. Bueno, Danica, sigurado. Thank you, ha? O, ala, agsubli tayo iti trabaho tayo. Sika talaga. Di mo kaya ti paatiw. Uray anya ter aramida ni Mayumi. Di nakto kabailan nga atiwan. Ang ni, kasi ti kanayon nga ibagakken ka, No ti danom ket na ulimek,
Namnamaem, anauneg. Adula amin dayta. Basta, di nakabailan nga atiwan ni Mayumi. Iso ang masigurado, ano anyan to, mati ipasamo na kadatayo inton kasangay na ijibalayda. Awan to apulos dayta, iti sagana iti restaurant inton siyak ti agkasangay. Talagang ipaypaysom, ti makipinalyagan kan kuana. Ay na, saan na ka makipinpinalyagan? Pampanot nakaklaan, amas kabaelak ti aggastos ngam iso. Kastala ti biyag! Ay na, jakla ni namnama ang mansyon gayam ti balayaw, mayumay. Ah? Katnay, ay na, nakadutilugan iti garahiyaw. Agmay-may saka pa'y gayam nga anak tibak ng anegosyantay. Ala, nagadun timbagam, Rudy. Ay na, talaga ngamin anak laatak, mayumay. Kat dagiti sa nga ilim. Pasig a prominente at tao. Ay na, kaadwan kadakwada ti politikaw. Bisita ni Papa Dagita. Da kayo lang ang katrabahwak ti bisita. Ha? Ah, sige. Panawan ka pa'y dito'y ha. Asikaswak lang ti kaopisinaan ta iti dayjay abanda. Claire, Danica, feel at home ha. Saan kayo ngagbabain? Uwan Mayumi. Ay na, nakabakbak nang ka. Saan mat? O sige, ag-enjoy kayo ha. Wen, di kagdanag. Ay, happy birthday. Ay, thank you ah. Mabit lang. Taas si kaswak dagiti sa nga ili ni Papa. Oh, paya di ka matagtagaringay, Danica. Claire, jakla, ninamnama. Ay na, kung naktumad ngamin ka. Saan narumbang akad nga, timay sa atao. Kunada nga ruden. No ti danom, ket na ulima. Namnamaem, anaunag. Kas ka ni Mayumi. Saan nga agsasao. Ay na, iredera mat gayam. Nakababain, Claire. Pumanaw tansan. Marunrunaw ak iti bain dito'y. Mabainak iti mismo abagit. Gapo iti imbagbagak idikan ni Mayumi. Kasta ati biyang, Danica. Iso nga ita, amumot siguro nga at tanan dagiti ibagam, maipapan iti sabali at tao. Ditang gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No ti danom ket naulimek namnamaem anauneg. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agiyaman kami itingkay panagdengeg.